ki kubor na kashlem jong unong san hima. Ka surkar jela kalarai ban kentu ya baro ki MLA ban lum jingelang hala ki jong ki constituency na kabanta ka jingdon kam ban IT ka ya ki pat nong shong shnong umentri katnat ka kot ka khia oba hek ulayathu ban na kaliang umentri rangba ukonrat ke sangma bat ulampang ka ying dorbar thawan oba medba lengdo unsapha city kerpat syaki MLA bakin kerpat ikipat ba ban ya katika Habayadai berkejing yad, kejing aitika, ulaong, ba kejing pensngau tu isapang kejing don kam, ban shim ya ketika kayat hakaleng ki district, kumju ha ki blok. Tu ya ki MLA baro, bakin khat ka meeting ha ki konstitusi lajong, bakin kerpat, daga benda ban yang vaksin ha ki konstitusi befer jong ki MLA jong. But Honorable Speaker, in sahi issue note city yaki baro ki MLA bakin pengklain yang kena vaksin haki konsumsi joki. Update yau status jong COVID akan dikatarik arusau Jun arpo arpoi ki kes thumai baro gelong saus pa arpo ki bayo bandak si ki balak kya ki balak kwet nag yu ki long batasi ki long aspak nag pufra bat ki bala khlat no ki long chfungun tika total baro bagindon ki confirm cases ki long 9,000 plus pa nyu pufra total active cases ke badangsa adu menta ki active cases ki long 1,000 sauspa arusau ka total recovery ke bot ki balak kya adu menta total ki long 10,000 ruspa sabunyo ibala khlat no adu menta ki long plus pa nyo